Ni mihango iraguciririe aikari o hamwe na onjori ingi kuma tauni ya Meru makirorera gicanjama gatagati ka maobitha ya a barabara mari mihango-ini ya kugiria kuruturura ndereba wa ngari ino ya taxi uria uraregeire ngari-ini yake thutha wake kunyitikana na mahitia. Ni ngucanio irathire na mbere kwa ihinda iraya guku igirira maobitha aria kurutura muthuri ucio rikigutha ihiga amu araregeire giti-ini giake na thutha wa kahinda muingi urambiriria kuingirira maobitha aya a borithi undu uria araheire mwikwiru uyu kanya ga kura. Lakini watu wanapiga askari. Sasa ilikuwa tunauliza askari akipigwa na raia sasa itakuwa namna gani? Na sisi tegemeo letu ni askari. Na askari akichapa ataenda wapi? Raia akichapa anaenda kwa IPOA. Na askari akichapa ataenda wapi? Tunataka kujaribu at least interior ijaribu kusukumana hii maneno. Mtu akijaribu kurusha askari mawe anafuatiliwa anashikwa hata mahali anaenda. Juu hiyo ni tabia ambayo kuchapa ule mtu anatusaidia kuwa na mali yetu ile tuko nayo. Nigiko kimenereirio na njira nene ni matereba ingi a ngari cia taxi o hamwe na atongoria a SACCO ciao itiganite makiuga ni thoni muno amu aingi ao ni makoretwo makirumira mawatho maria magathikirwo na riu maroria borithi cia barabara itigire ni ciahitana na matereba nini aria maramathukiria ritwa. Polisi iongeze nguvu na iendelee kuwamaliza wale non compliance ambao wanaharibu kazi ya taxi na kutuharibia njina. Sisi tumetii. Kwa hivyo ule hajatii akabidhiwe kwa mikono ya sheria, na tunaomba hii ikiwa ombi kuu kwetu na hata wenzangu wananisupport. Ona thengia ya ndereba ucio kuona kanya ga kura ngari yake ni irakururio nginyagia ceceni-ini ya borithi ya Meru guku mihango ya gwethana nake githi na mbere. Handu-ini ha Inooro TV njitagwo Kate Muthoni.